We want the ICC to investigate, and of course, legal measures then need to be taken at that global level. Mengameli uthi inkantolo yemhlaba kumele iphenye le-Israel mayelana nemacala embi nekubulawa kwebantfu ngebunyendi lokuchubeka eGaza. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased. Isekela lathishela nhloko nabothishela esikoleni semabanga laphasi ikhethekile lesethokoza eMpumalanga Randi lisole njengesisusa sekutibulala kwemfundzi walesikolo. More Keshav Maharaj. Bowling! What a change! Liyafuna kubuya lithemba kuma-Proteas njengoba athole netulu ne-Australia kunzebe yemhlaba lebanjelwe Ndiya. Kunaku plus finyelela khona siyakubingelela mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati la SABC. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe lobanga ngitiphi tingathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Mengameli Cyril Ramaphosa ukhwele watehlela khulumende we-Israel. Mengameli uthi inkantolo yemhlaba kumele iphenye le-Israel mayelana nemacala embi nekubulawa kwebantfu ngebunyendi lokuchubeka eGaza. Njengalwati kwandiwe kondlo uthi inkantolo yemhlaba kufuze ithathele hulumende we-Israel tinyathelo. Mengameli Cyril Ramaphosa usola hulumende we-Israel ngemacala embi. Njengoba athi bantfu labasikati nebantfwana babulawa insandvo eGaza. Umbono weNingizimu Afrika uthi inkantolo yemhlaba kufuze iqinisekise ukuthi iIsrael iyakuphendvulela lo lokwenteka eGaza. Kwatise hulumende weIsrael utenda lisotsha lelitekhutako kwangathi live lelitendela mathanza. We want the ICC to investigate, and of course, legal measures then need to be taken at that global level. And of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. Mengameli wakuleli uphinze wangavumelani netendo teHamas letiholele kubulaweni kwebantfu labangenacala. We can see that real crime, a war crime is underway, particularly at that hospital, Shifa Hospital, and we are completely opposed to what is happening, and we are calling upon the various countries to put pressure on Israel to immediately seize what they are doing. Umshati wetepolitiki Prof Kwandile Kondlo uthi litfuba lelinhle lelingasetshenziswa inkantolo yemhlaba leli. What does it mean to be human? That's the question it raises for all of us in the globe. And if the ICC cannot stand up and act, we have no reason to believe in that institution. I-ANC lekuyinhlangano lebusako kuleli yesekele siphakamiso se-EFF sekuvala nekucedza budlelwane ne-Israel kuleli kuvalwe emahhovisi ebunxusa. Kanzi kusenjalo i-EFF ithi tenkola tingasetjendiselwa kukhutsata kubulawa kwebantfu babulawele ebuhlanga babo. Umholi we-EFF Julius Malema ubeke lo mbono ngesikhathi kunenkulumo mpikiswano lebe isendlini yabayesikhulu eParliament lamuhla. Leli qembu lithi akuvalwe emahhovisi elinxusa la ka-Israel kuleli kuncanyulwe nebuhlobo nalo. Kanzi ANC ithi umkhandlu wetekuphepha kumhlabuhlangene uyehluleka kucedza nekuvikela lokubulawa kwebantfu eGaza. Liqembu le-EFF lihambisa imbili lesiphakamiso lichazela inkinga yaseMiddle East njengesathu sekubulala kebunyendi lelapho kubulawa khona abantu besive lesithe emteveni ekususa endzaweni lesihlala kuyo.
Umholo EFF Julius Malema uthi lolibito le-EFF lokuthi kukhuleke iPalestina akusuke ukuthi ukubandlula abantu besive semaJuda. We therefore calling on members of parliament and the people of South Africa to support the call to remove the Palestinian Israeli embassy in South Africa. We can't share a territory with murderers. EFF isekelwe ANC lolibito lwayo. Our government is in discussion with the matter of closing the Israel embassy in Pretoria, and we need to take into consideration that it may affect our diplomatic presence in Palestine. Kephakela manje amaqembu athi kuvalela ngaphandle live la Israel ngeke kusebente. We will continue to speak out against radicalism, hatred, and tyranny, and we will continue to call for the protection of innocent civilians and for the right of both Palestinians and Israelis to sovereignty, statehood, and security. As the IFP, we have stated in this House, and today we reiterate that we do not believe that cutting diplomatic ties with Israel is the best course of action as relates to the current conflict between Israel and Palestine. The ACDP totally rejects this dangerous motion because it is full of lies, inaccuracies, and deceptions. Emaqembu lafaka khathi ATM NFP Al-Jamam abenamavila aqinile kuloltsaba. As a country, we can't be contradicting ourselves. We express our support to the South African government's decision to recall all South African diplomats from Israel. The truth of the matter is the land belonged to the Palestinians. When the Jews were thrown out all over the world, it's the Palestinians showed them love and respect and welcomed them on every occasion. South Africa must suspend diplomatic relations with Israel. ANC to hulumende usatsingisa ngasinyathelo kufanele sithathwe kuya embili. Mengameli waphambilini wakuleli Jacob Zuma sewubalule tiphimiselo tangamuva ngaye tenhloko yemajaji kuleli Justice Raymond Zondo njengaleto letenele kubonakalisa ukuthi Zondo akamfaneli kuba kulesikhundla la kuso kanzi-ke ufake emaphepha ngalo kenkantolo. Zuma ufake incwadi lefungelwe lesekela lokhu lakushoko. Uphinze wathi Zondo ukhuluma kakhulu tindzaba tepolitiki kanzi akukafanele afake kakhulu sandla kudo. Lo mengameli waphambilini abeke wafaka emaphepha laphikisana nekubeka kwaZondo kulesikhundla ngasekuqaleni kwalomnyaka. Zondo wakhetfwa kuba inhloko yamajaji nyakenye kulandzela lihlolo lendiwa Commissioner lomthetho eJSC. Zondo wakhetfwa noma ngabe eJSC beyifuna ukuthi lesikhundla siniketwe lona bekangumengameli wenkantolo lebukete emacala amandisa mayami. Zuma ukhiphe amaphepha enkantolo lapha asola khona Zondo ukuthi akakakulungeli ukuhlala kuleli hhovisi. Wenda sibonelo ngetiphimiselo letendiwa nguZondo kunkulumambikiswano lebeyimayelana nenkohlakalo kanye naloku lwakukhuluma kumabonakudze. Zuma uthi kulide kufaka sikhala kuJSC njengoba iholwa nguye Zondo. Njengoba kubhaliselwa kuvota kutotonke tifundza takuleli, i-IEC yesifundeni seNtshonalanga Kapa ithi konke sekumengemumo. Tingetuluka 1572 titeshi tekubhalisela kuvota kanye netisebenti letingetuluka 4000 letawusita abantu ukubhalisela kuvota kulesifundza. Kuphinze kwaqinisekiswa ukuthi kucishwa kagesi tikhawu angeke kube nemthelela lomubi. Labaphinzako kuvota nalabatawube bacala bayakhuthazwa ukuthi basebentise leli thuba. I-IEC yeNtshonalanga Kapa imema ngomuntu longabhalisela ukuvota ukuthi abhalise kanti kupita labo labatshintshe tindzawo ukuthi babhalise labakhona khona. We have 1572 voting stations that will be opened. Of these, 29 are temporary structures. In other words, they will be tents simply because either there are no venues available. I-IEC kulesifundza yithi tibophelele ekuqinisekiseni ukuthi wonke umuntu uyakubhalisela kuvota. Age population within our province, there are 5.124936, so just over 5.1 million South Africans in this province are eligible to vote. Titeshi tekubhalisa kuvota tivula ngensimbi yesiphohlongo ekuseni tivalwe ngensimbi yesihlanu entsambama kuto tonke tifundza takuleli. Sikubutile kwembukeli ukuthi ngabe sekulungele yini kubhalisela kuvota ngempelasonto uphendule ngalendlela. Impela mina wami sengimaganga futhi sekulungela ukuthi ngiphume ngihambe ngobhalisela ukuvota ngomhla ka-18 ngoba ngiyazi ukuthi ukubhalisa kwami ukuvota khona nginikeza ilungelo lokuthi ngonyaka ozayo ngihambe ngiyovota ukuze ngenze umahluko endaweni yangakithi.
Ngulungele kakhulu ukubhalisela lukhetho lolutako lokuvota ngawusima ngifika nje ngasitaba ngemje oqala ukuba emegede. Mina sengulungele ukuthi ngiyobhalisela ukuvota ngoba lapho bengihlala khona sengisukile. Sendikulungele mina ukuyobhalisela ukuvota akuba kaloku ivoti lami lile lizokwenza umehluko empilweni yami. Kodwa ekseni kusa ngivukele khona e-voting station ngihambe ngobheka ukuthi igama lami liyavela yini ngoba kubalekile ukuthi kuvotwe. Hayi mina right mina sengabhalisa. Yiko nje phela ukuthi ngiyocheck ukuthi isystem ayikangikhikhi in out. Eselokhu ngaba ke ne-ID mina angilenze iphutha ngiyavota ilungelo lami ngiyalisebenzisa. Ngithi yebo sengulungele ukuyobhalisela ukuvota kulembela sonto. Hayi mina sengikulungele ukuyobhalisela ukuvota. Ngomgcibelo ngizobe ngithoma ukuyobhalisela ukuvota. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke ethweswa kudiphendvulela ngawo. Lisela la thishela Nhloko nabothishela esikoleni semabanga laphasi ikhethekile lesethokoza eMpumalanga Randi lisolwe njengesusa sekudibulala kwemfunzi walesikolo. Lo mfunzi waka grade 6 Busiso Mbatha lebeka neminyaka leli12 ushone ngemva kwekudibulala ngenyanga yembala ngemva kwetinsolo tekuhlukunyedwa ngenhloso yekululata umthishela ngesimo sebulili bakhe. Umbiko kweliphenyo ngekushona kwalomfunzi uvete ukuthi bekahlukumedeke ngekwemoya nalokwendiwe wetisebenti lesikolo. Found that the LGBT lokutfolakele kudvebe sitfombe lesibi lesiholele ekulahlekelweni yimpilo yemuntfu losemncane. Ummeli Bayitseng Rangata lobeka hola loluphenyo utfole kutsi lisekela lathishela Nhloko libe nesandla kulesigameko. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased, and that those allegations have merit. We have evidence that concurs with that allegation. Bothishela labane bashaye indiva umthetho ngekubukana nesehlakalo sebafundzi lababili lesiholele kushoneni kwemfundzi kulesikolo. Umfundzi welibanga lesifupha Sibusiso Mbatha utibulele ngemuva kwekuhlukubedwa ngenhloso yekululatwa ngebulili bakhe. Sijeziso kumele sisinze kulesigameko. We have recommended that the department should arrange for trauma counseling for the family, for the friends and the classmates that had to endure this ordeal. We also have recommended that there has to be purposeful training of those that are involved in terms of matters of anti-bullying. Umphathiswa wetemfundvo eGauteng Matumi Chilwane uthi lokhu kutakwenteka kuletinyanga letintsatfu kuya kuletisifupha letitako. We have dealt with a lot of a number is quite high in terms of the learners we've lost through various through suicide in various forms, from how we've lost our child Busiso, as well as many ingesting poison and etc. Umndeni wakambatha ushacekile. Labasemagunyeni nebatali bakhathatekile ngalokutibulala kwebafundzi. Sekushone bafundzi labane ngekutibulala esifundzeni seGauteng kulomnyaka uwodwa nje. Kanzi kuletinye nasibuye titolo likomishana lekuchudzelana kutekutsengiselana lisiye emabhange latsindzekako akhe imali lelinganisela ku-1 trillion emarandi ngelilanga kusuka eminyakeni wa 2007 kuya ku-2013. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati SABC nasanza ngena hlala nathi. Liqalela kutekwa licala lemadvodza lamabili lathweswe licala lekubulala somatekisi eminyakeni lemibili leyengcile. Munye webabekacala kuthiwa wenda lelicala angaphandle ngashwele. Inzatheli ye-SABC Mtsibi Mnaring itasilandzisa ke ngalokwendeke enkantolo lamuhla. Mtsiba sikubingelele sikwamukele ingabe khambe njani enkantolo? Sawona kwedora namlaleli ekhaya engakusho nje namhla ukuthi labasola noma labasola labathathu bebavela phambi kwalenkantolo ephakeme kulesifunda seMpumalanga lokufaka ekhathi lo wagwetshwa ngemacala lambalwa ekubulala kholizwe Masina ukufaka ekhathi liphoyisa lasejele Michael Sithole
kanye nabonkosi Mabaso labe kunene babuka nalicala lokubulawa kwasomatekisi walapha eBaptini Andrew Mwale lokuvelile namhla besemphenyi walelicala uzile Khoza lobeka bekafakazi bakhe ukuthi yena wathatha lidokodo alikhanza beliphenya lomunye bebalingani bakhe baniketa lelo cala lelo noma baniketa lelo dokodo lelo ekusukeni kwalelo langa lelo emva kwalelo langa lelo athola lidokodo wahamba waya lapha kwendeka khona sekho asaphenya lapha kwavela indoda thide lesingasho ukuthi yaguquka yaba imbimbi niyo ke le yamyalela ukuthi umuntu lo wadubula lo wamwale ni kholizwe masina lobeka ngaphandle ngeparulu kulandela lamacala la bengichaze wona ukuthi belaphi nawo. Uyithatha njani imtsibo umphakathi lenzaba? Umphakathi walapha eBaptini washaqeka kakhulu sibene lithuba ke namhla sakhulumisana nabo belisenzo noma bemndeni laba bakeleke ukuthi bona lebafisa kukwadi ukuthi kahle kahle lo wamwale bekafela bacabanga ukuthi nangabe lelicala liyaqhubeka lithetho lapha enkantolo lephakeme bayotholisisa kahle kepha nabo basabela impilo dabo sikhulume nabo nje bangadisi nokuthi ngadagula emagama abo ukuthi bobani bakabani kepha bathi bona bayethemba ukuthi asibambe lapho wena Mnaring. Yabo. Sibonge kakhulu isikhathi sakho ngumtsibi wakamnaring asichazela kabandi ngelicala lelendekile. Indoni My Heritage yabunjelwa kuthuthukisa emagugu emasiko nebuciko etinhlanga leti phila kuleli ngekwehlukahlukana kwato. Umsunguli lephinze abe ngumcondzisi wendoni Dr. Nomcebo Mthembu ucucitela abantu labasha ukuthi babe ingcenye yendoni baphinze batihloniphe. Ubukhondabeni waseSajonisi uqule waligangatho ukuyakhusela isithaba sihlale kumhlaba kaFaku. Ugqirha Nomcebo Mthembu angumseki nomlawuli wendoni ucancatha kwidlelo luhlomla ngayo kulutsha loMzantsi Afrika kweliphulo limvela tanci kuphuhliso lolutsha ngexesha lempucuko eyinkucuko. Wonke umuntu owinile endonini uthola ibasari ukuthi makafunde evarsity abenyoma yini le afisa ukuthi abe yiyona thina siyindoni simsekele ngoba imfundo ibalekile ukuthi yebo nekhono kodwa yazi ukuthi imfundo isisekelo sayo yonke into oyenzayo. Elamanqam ngomhla we-16 kweyomnga uDisemba ngolamaRhanuka kwisakhiwo i-ICC eThekwini imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Kanti ke timakethe tetimali elirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye amazwe. Irandi libita 18 rand 31 cents nalicathaniswa nedola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand and 76 cents. Euro libita 19 rand 89 cents. Lipula libengu 1 rand 37 cents. Ingomba yetabelo tonge JSE yehlile. Igolide ibita $1,974 the ounce. Platinum ibita $899 the ounce. Oil longakathutwa ibita $79.12 umphongolo. Asesishave Mbombela siveke ukuthi usiphathele tiphi letiphume embiteni nakubumbana iCBS Trooper Sipho Mota. Nedora ekhathi kwetindzaba Basipho ngachubeka. Okay lishonile mbukeli lishonile Dora ekhathi kwetindzaba umbukeli langathlinzela ehlelweni liphuma embiteni kuligwala kwala FM namuhla. Hulumende wesifunda seMpumalanga ufunge wagomela kwekuthi ke utawungenelela kunathi ke dinginga letibukene nebantu labasha lapha eBushbuckridge kungatholi ke umsebenzi kanzi ke tisebenzi temine Galaxy liyatiwa ngeAgnes Mine lapha eBaptini esifundeni seMpumalanga betibhikisha ke namuhla tikhala ke ngekuhlongotwa asinje la ngezilitho kwesisebenzi lehlongotwa ke baphathi bale mine yembukeli ngilethi naletinye longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwala kwala FM emkhasini kwensimbi yesithupha nesikhombisa ngibonga kakhulu Dora.
Asibonge Mozart kucala lapho ke lamuhla siphinde sihlangane ngolesibili enzaweni lefanayo ngesikhathi lesifanako ungakhohlwa ukubukela lesematheni ku DTT le ku SABC lihayi na ku SABC Plus sikhona ke sindebele kusasa khona la nesimo selitulu sikhona. Sanibonani nasi isimo selitulu nasibuka imvula nemoya siyabona ukuthi ngathi kunemathuba emvula la bonakalako lapha enhlane live kuyofika khona la eningizimu live eMpumalanga ngagcina sayafika khona ku 30% kanti enkabeni live angafika khona ku 60% kanti nasibukela ngini la kusasa solabele silenjawo lamathuba emvula ngagcina sayafika khona enhlane live kanti kungena khona lapha esikhundleni sefle esikhuluma dodonga agcina nakhona sayafika khona ku 30% kanti service ukuthi liyathuma kakhulu la enhlane live enzaweni lapha eNorthwest ibonakala enzaweni lapha eMahikeng kungena khona lapha enkabeni live ibonakala ngathi ke na liyathuma kuletinye indzawo kanti ke lesinye isixwayiso sokusho ukuthi ke nebebethayo kwemlilo ubonakala lapha esifundzeni sefle esikhulu sichapheni lesebenzisa ngayo imlilo ukuze singadali idingoti babukele emakhaya siyangena khona la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku 13 Nyule ku 26 Carltonville ihlethi khona ku 27 kanti iPitoli ihlethi khona ku 30 sinyukela khona lapha esifundzeni lapha eLimpopo Musini ihlethi khona ku 36 Polokwane ku 14 ku 28 kanti Mokopane ihlethi khona ku 34 abukele emakhaya singena khona lapha esifundzeni lapha eMpumalanga enzaweni yasobisikhukuza ihlethi khona ku 31 imbombe ihleli ku 26 kanti emalahleni ihlethi khona ku 27 sedlenda sesifundzeni salapha ya eKwaZulu Natal lapha enzaweni lapha eThekwini ihlethi khona ku 27 Pietermaritzburg ihlethi khona ku 32 kanti Kokstad ihlethi ku 30 emva kweMadina sedlela endani sabule emakhaya singena khona lapha eMpumalanga Kapa enzaweni yaseMthatha ihlethi khona ku 34 liyashisa kanti nyensekumani kanti Credo kucala ku 16 Nyule ku 35 Bulemo ihlethi khona ku 34 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town labavakashile khona ihlethi khona ku 23 ukusohleli ku 27 kanye neClean William kanti Bedford West ihlethi khona lapha ku 34 ngena khona esifundzeni sefle esikhuluma dodonke enzaweni yaseUppington ihlethi khona ku 36 Kuruma ihlethi ku 31 Kimberley ihlethi ku 34 kanti eDiya ihlethi khona ku 32 lapha eFree State babukela emakhaya ihlethi khona ku eSobeck ihlethi khona ku 28 Croxal ihlethi khona ku 30 kanti Velcom ihlethi khona lapha ku 31 kanti esifundeni sefle segcina siyabona ukuthi enzaweni lapha eTosca ihlethi khona ku 31 Freiburg cala ku 18 inyukele khona ku 31 kanye neTaung kanti Bloemhof icala ku 18 ihlethi khona ku 30 ngathi ngilobole ngiphathini ngabula lokuhle nisaleni kahle